Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ipat banong senong kra lumberhin omring sai berkibai di senong bamarjan menda kasni kilam ipat ba ban persya juri kajing play kedukan bikyan harut jong surok ba National Highway 6 kabelakang bagadang dai hapo bajaka jong senong kra kombat supentip hangni kani kedukan dikiat kadai kabalong try do ba Cornelius Karhunai bat kadai ru kasin ka baar baka jeng tumu play kani kedukan kala pulong no aden kajing mi kipat ba ban persya jur. Wat Lucia i kamran, him Lucia, ya kamran lagi persa ekwan stur, bar ka baaru golong ba, darah utpa, golong sini pa, ya lami ni sebasi yang ni kon minum ailan, namar bosin yang tin gong ba. Kadai kasin kemenengkong bagi padba kilami ban persya ikajing playa kane kedukan kian kadai hakalai pau tere gujeliu arhajar arpowe haka bakadaw ka bakila persya kalong bakatay kedukan kanwan ra ikajing jat ikikun samla Batu bakatega jaga kilakam kadai badang hap apa kesenong nongkra kat bayi kikot kislapat la aipen banda kesenong paham mardolai. Yang sekian mupai ba akajing persya ada lagi ngino melan. Tapi isu ringkat Nakalang kipat ba kibala persya kilakan no rupa kadan kajing let sop de kinong yalam jagaran nongkra na bawat ikajing lang ban menjur persya dan ni kata ka public hearing ru lale syakawai kesenong bat om hakane ka jaka bat muban play ya kedukan kian. Na kaliang kepada berat ilapun. Abagi pek ya ka kisnap ya ka sosial media minin. Ni Yosef bagi entai sini kisong di persya ya ka istor di dalam persya ya ka raj dari tiang. Ni nak kaliang ni ka berat. Na ka jiong jong do ya ya ka ni kes. Denrai kakam ko basakmat kadi kakam jong try. Kemudian kita kampi kerai. Mentah kas ngiru, lada upliru ketika kam jong try, lada upangu ketika kam jong try. Kadi kang ni kadi memkang. Lihat penyakitan bat try. Kenapa? Ni kondam yang kerai, keren suara bat kerai. Bot frame dan kam. Right, represent oleh Dr. Right. Sebab pertama dekong percaya mereka supaya pak kita ini kita boleh dipercaya kepada itu. Kita boleh kita gerak. Hanggan ini dia bering dan kita kabar. Kita kabar belajar kita Andai om dan baca. Satu tutur ya ketika kabar lai NOC dah kasih kamu nombor. Om dan baca kamar lalu. Kam persa belum bering lo kam persa. Umrung saya Andai hampai tak ayah ketika jaga layan si dah kasih nombor. Lapan hap tak bering. Wat yang kata nakal yang nombor mulai kami sempat saya. Saya ingin nakal yang kinulang sekarang. Jelang ni kau jelang ni. Coba kamdan untuk penekun hendak. Coba kanum don hang le hasnong jangi kalong ka ai la da don kani ka wais tur hang le takta yangi ki kami ba ki pa ki khun samla ki khun barit om dei ban ong ba ki di tang khat tras nem chanek rei balei khalai nem khasaus nem ki yo pisa ki yo bela ki pha ha temen ki pha ki barang ba balei ki yo se ba ki le kumta ki khna ki khalai khasaus nem lu ki yo kimla bandu haba kadon le hares nda wat ki nong trai lukin sa ai
Bagila ken bagida ikitra snong. Nakaliang jong ikilong kumi hakane ka snong. Ngi kwa bakane ka one store kan du no sundon bagi khang sundon. Namar lara kan don one store hakane ka snong jong kan long ka aka ka bawan ra ka jingjo ka jingpra. Kawan ra ka ka aka ka jingmen saw hakane ka snong ka thaw jong mano ban tip ya kata. Dakta yang ikik mi pa dakta ya ka yin ka sem jong ngi idon ikun senrang idon ikun kentei wat ikentei ru gidi ya kane. Kimla ban i wat kadon sijing air kidang lekit dai ha kadon lele hasenda kidi ban mi pasniro mano ban tip ya kata kajing dunong kalong ka yang ikik mikit pa ya kasnong kathau ha ba kadon kene Winston renga karpar yo ne utrai dukan lada udon pisau udon kaseng unbu ya kadukan ka banbu bakal snong kathau kalong ba pernai unbu ka ka dukan ka ba mangi kinong kumikit na isulong nila ban wantit na kane kadukan ka jungu ba unbu ya kane ka Winston ngikir parit ya unong yo pisa unong don kata kaseng kadang baun bu ya kadukan ka bapernay bakasnong katao jongi bangin paho kadukan ka badi bakasnong katao jongi ka ka bangi kuwa ngiyo ulut na kata kadukan ka ba wanra bangilong ban ya ba ban yadi ban ya pendon kam nadu dari hadu bahe nadu ki kintai nadu ki sunrang dai ba hindi tang hikita kiba penjot penpra ya kaying kasem ka jongi Nadu bakal long orang bat sunong mga batum ta ngimsim lasya ya ka bandikiat hapo sunong batum ta kan iba marjan marparu nadu nang ne syadu setre sekap umlang kedat ngimsa ya ka bandikiat bang ila khang sunong henry hakini kisni bat menta kumbashi senam patlap te kumta lawan mi kane kedukan kiat hang ne hapo ke sunong gojungi tengi ngim sungo ba ngim sungo tenat ba kane dukan kiat kan wan ya ka bandon hapo ke senong jongi bat kumtang ikwa isyang bakani ka dukan kiat kan jano bat kibor penjat kibor kmi jong ka sorkar belon burom jongi kin sobha ya kaban khangno ya kene ka dukan kiat ka badon huni nang ba mangi baro ngilong di ba songsuk songsang iyoi kanno ki yang kisam ki jot kiba langam hakani ka kiat bat kumta wat ki khna kibedang khat prakat kena senam tim tip su ya ka kemiu kuparu ti keren si keren sang namar bakila di ya kan ka bi senjong ma semakan di wong ya pa ladam ai kerteng ka kiat ngandak kerteng ya pa ka suit namar pa penjot ya ka jeng namar kata ni akan ka chong brang sai jengi bat kini chong marjan baro kumta nimsa ya ka bakane ka one store ka dukan kiat kan wan ya ka ban jeng hakmat jong ka sunong ka jongi hapo aja ka pelawi ka jongi hapo ka jeng ka jeng sa jongi de kila ba ngil sa persa ba ya ka jeng ya ka one store nang ba kane ka jeng asyo yung hakatan ng store jonga ya ipat ya ka pa ba nga mi yaki debat kane ka poro na persisa ka panhon sunong jong ka nomor Taiwan barat. Hakapnya dari ban khangno ya kan ka maistur ke badan apa. Tang utahi na kermiskan ba nakaliang ka senang umaksai berkunjung habri o bat nokra. Idor kan ka thong ka jeng kam ban ha ban mian jong ka jemlang pasarang bat kunjuru impuaru ba kane ka maistur iyo kan roy hapo kan ka it kahimanga jungi ka sinong katha ko jungi ada yang kerpat dan burom batin khangno sisundon ya kan ko itu oke ada ya keren kenal sin ada ting kenal sin na sinong haji ko ba sinong te skrit right ulawan panmat ngalaba kala mga ong tomban buang ngenta dia hangta ngenta dengan kuat keren pun tenga sisin ngilalong ting haji ngebarat tapi tangi dadang patut seperti yang biang bukan kot yang ni lagi dengan barat dia menu bekot saya di sini ada lagi siti lain ada siti dan ya keren tak ya kan ya ke kampung sengit cuang ya ya keren good kampung benar kakak mulai utre orang pensengit dia pilih mentah ngakum ke hak kalau kemei ngaya keren hok ngaya tu hok ya pi pai ba barok di badan ni barok ya long kristan nyim de jentil habang wat insai belepat nyewat ga jingdum ini barok gelong di kam yang setan ni haja ka bu
di jing pa. Balik pat yo lam di ci jing jok. Alor pakarai kapan syah nang rangkat itu Islam rangkat ber nagas na deksar ni layo hi ya kita kilaisan bat labiang lut de lara kusmu kum nur kasmu de bang ba nadu mentakasi ngai ti yo drive un clean ini westur bat ladan giba persya lana gibele kum nur ba semua ya da kabor jo kan om ba pin kuat persya angne ladan tuan persya angne mut ba pi pentut ya kamai kaji jong bru de semua bahala da kuat ya buat kan hangka ingin saya tiap mano ba kopla mano ba syanga da kaleng pamure ni arbor radu takasi bat clean ya pada Ni kondem! Ni persya ikani halor gizi ijengai gizi ye gizi se gun mi ngene kwan stur. Wadah bakam don ru ni isi bon ngajing jot ni prapo gi yang isem. Habakam don daladon ni nei maka ada kan nusu. Kalau we dikon sama saya kan yalam. Menta kare kapor punya be kare par yang menpenang pastat ikon ni ti. Andre mentang hab punya be ya kapor. Ban bela ban yo ban titkian apa kwan stur. Ngeleng ni kata bangi persya. Berkabar kumdong ingin tiup gaya ngasam apa pa de buat. Apa boleh buat batang lang. Tak kami gamat ingin jarah ye. Musuh bangi tai pun bangi persya angin kini westur. Berkat jingdon di westur asendak senang ru kalau ke bumi ha. Bat ngasko bilang ba itu gunung IRC ba penlong publik hearing tutip bagi hearing ada siapa merloi ni kondem ni kene ipa as pamroi ban rak ni westur. Musuh bilang ban kalian bunyi kumisang bahalang. Baladang kimla merak pamroi. Ngilong gel ba penke ban simi gini gelat isu ginyaki. Rangkat bagi dorbar senang, rangkat begini kita ba ke bakarsan, ke bedang iet ya karib ke meri bedang iet ikon ikti ba iet ka senang katau, kumno ban sandur ya kalau we ikon samla. Ikloi ben ya di we pat gelat kelti. Tangini kenten kendiat, kublai sibun kublai siajarngu. Ngari nong kum lomo na kaliang ka ta gam nang menbatai kum nong le mo ngari su do mentaru banyak yang ngam su ma boleh ka tension ka pun da jin badai badan ko mo sedang ini ada poi ban kum le put ngam rata sedang hiru sange do sedang ni jawab menta hadin adu kan put apa do ni hadu baka tadi sedang put ban play le poi sele put bang poi mekhat te nakalian jong ate kan ongkom no kan mga takalaya nakal ti bade nati jadi sekarang saki mana ramas nang pemulai di sekitar ni pas lagi 8 biang la maki oi kumong sila mega kami asma bani di ban yo kalisan gade kam jonga re kam caka pata kam song thau de gade galian ki dor bosnong ga dor parai mo karana ki dor bosnong dor parai ki ma jimbe tengar ngomla hiru banyak semat abade kam ni kosla Kalau ada mungkin bila ini dengar orang ayat semua hadin ber ayat semua terawan kata kalisan ngayu di sokat. Tebang khang sundan mentasi kumban purami bisya ya ki rambarai bekos kedira ngan khang tasi. Rebar khang sundan kata kam songa kabor ka songa bor dengan district songa bor dengan sokat dong megelia. Tela da ni bankan nomor kajin na bhaw hi phuni ya kerlang cerita ki bor bawlaru nam takanira kan juga makanya kade kalisan bala isu da government kamdi bo supli kumtu. Afidan kanu ko jingthot jingut lang pi abai dei pakane ka jaka putan ne ka bodi kane ka area ka kam